Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then location at Abercrombie Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi. And a day a year Techiman Circuit Court his Lordship Justice Alexander Graham na edi a asemono ebusuafo wa sentence abranti awedi emfinhia edu 19 years 30 years imprisonment na ebusuafo bonefosema abranti no edi enunti namso match se ye twe na so ese na tese ye ade a ekoso ewo ye mayi emu atese ye te ye armed robbery cases ama ne homne so ewo mayi emu ne no na namso ama tese abranti ye enu abi na wakwa ya wono de ne de wa ma ne bu ne ni embu ne dwem no de ne ni ekokopie mu ewo eye SHS school nu ebia chese nkoye na ju se okodi mofre wo ho no mu eye bone ne no na chese wo mu nse so mu no mu ka se de bi o mu ntimi entina asem no so enye hwe han to mu set no as an scapegoat e de ama wo mo aka because o mu hwe bone fosema ekoso ewo eye bunu east region ho no na eye adosu na ebusuafo ye toa ensem no eso anase ye bo e de ran ensem mu abrante din ede bawa Ebenezer wote eye ensuta eben Techiman wobuno is region no na no memenda no na cheso kokopie mu ewo eye suku a din ede yeboa esuama SHS around 3:35 am abra na chese eye enkwada yi womo edomo achese wo ene womo madada womo meye yi suso eye womo ade na eno na chese abrante no kokopie mu ewo ho no wo ka che enkwada na anase nkofo no mo ho no ne se womo emfo womo items a womo personal belongings ni nam womo emfa enye den emma no na no na chese ye ebra womo edane de manu ni ewie ye no ba ko de chese wo ye na je se nko wo hwe no wa taste bi ede afrim nti no na sa apre ye ekoso ewo no mo nam so much se wo de Caesars wo de kokopie mu wo no ene no di twa ba ko ensa na eno na chese hwehwemu ni ndidemu ekomu no abrante yi womo ensa aso eye ni mu no mo so ni mu a omudi ni kokopie mu ewo eye Techiman Circuit Court one no na chese womo ede etu eye edwa ye charges no womo ede ebo no ampa wagitu mu se de ye judge no ka no sa na etie na wo plead ye guilty efa miensa ewo na susu ni nyina mu na me se na wafum ye mra ewo omayi emu section 125 of Criminal Offence Act ye 1960 at 29 ye robbery contrary to 149 of Criminal Offence at 160 at 29 means womo yo imagine say there be bonefosam no de ekosom ewo Bruno East region ho no mo pa eti say womo ye no mo fo mo adi say womo nsatimi aso we mo ko enko ade a no womo enhwe emma no emfa ni hu edi de biara eda enuti ye jaji ye his lordship ye etina nkunya no eso no no ye say abrante no enkonkonko da efiase no nko ye adwumaden emfa embo wo man no ofiri wo efia no enam so amachese watimi ahua esuanyanse ensem no emu na abaya ba ko anachese wo no owo yebo asuama senior high school hono no de ensem no etu edwa no say na wo kan wo say he broke into our room at about 3 a.m. and threatened to kill myself and my roommate if we failed to give him our phones. Out of fear, we gave him all the phones and he attempted to do something nasty, which was when I struggled with him and he used the scissors to cut my hand before blotting away. And no any victim no back home then so much as a wodi to a jar and no na ebusuafo na just papa ni tie
ensem no his lordship Justice Alexandra Graham etie ensem no enya na afi abrante ni jutu mu se ampa bonifo ne de nka wo ye di se ni ne course ni de no mu se okay waje atumu krampo na no krampo eno no nkyere se waje atumu nti yenya wo na ye de mfa wo mu edi totoroto wo sem ye usu as a scapegoat emfa emma afoforo no se ne ebe ya wo mu so ebetwe wo mu edi afri sa bonifo sem because wudie krom no 19 years there wo ye de na beba wutiri mu se wutu anamom ko sukuu mu ai sukuu mu 19 years nka wo mpo no krampo no enya asem anka wo se nko sukuu mu no ye de wo ebie ba wo de wafiri ho no na wo nso so a wo kwakwakodi wo mo sukuu mu ho no bone nti wo mu ne se da bi wo mo antwe na so ama afoforo nso so antwe na wo mo anhia wo biti wo no obeka se ye mra yi ye che wo mo ye de aye de wo mo kwade agya wo mo na enu no enti nti na wo ma wo mo ejina so de ensem no bo no wajiji bitu mu ne de wanja ntum no wo mo di esi so kasem ene won konko de afiase 30 years emfa embra na enum no wo ba adesua de a ukosua no wo no ama na hu se wo nyoma bi wo no mu a wo ya na wadwen wo beba na chese wo 49 abrabo no branka youthful age na ka betimi di abobra no na chese satan ni nyina yaje de afri wonsem ti wantimi an bobra na wa fa kwa kwahye wo fie ba ye anase kai wo se ye wa na wadi sabon fo na kase kwan ya techima security court afaso bu asem no de etwaye papa boa papa pa esanse se ya na wo mo so ensemu ana se ensemu ba animoni mu ya na se wo mo etimi esoso na wo mo timi to na mo ede efo ho na wo mo timi ede atentene ne edi ejuma eno ebetimi aboa eno beboa pa sa na obi ebehu se ampa na je se o mei emra ewom na emom se ye jane sa na ye ya je se wo kwa asem na ba na ebohu no na wotwe ba ku mienu eno bo se asem ya maso bebe du bo so me na je se no ano na nipa na wafa no mo so to ede a nti how techima form aso nsem mo matimi atena nsem no so edi because that was Saturday 21st August no matimi atena nsem no so edi asem na ma abrante ne ye prison dia na ne etwaye pa eno to mo so se sa na other circuit court na aka no wo mo emfa enye den enka wo mo nyoma ho na nsem no nya be top no so na hwehwe mu nko mu no na chese ba na watwe pe no na wo mo nam so na aso twese na fata no wo mo emfa ema se de be ya awudie no eto ebetimi etwa aha enam dimo ese wajinche fans no so betimi dia baba so yen otuma gh comment section no wa like videos no wa share on all the social media platform esum media ene ekia sika pa follow yen on all the social media platform that's ne yebesan edi ehia ebi makram.